Bismillahirrahmanirrahim. Syarat makarwaya yang miantu syara'an la ilaha illallah solanna na kulle ajari kunci tojin ri suruga sallang antama kiri suruga na nerangan kalimat tauhid la ilaha illallah kulle ni sungke niya ya mianne matana makarwaya syarat makarwaya ya miantu apa al yakin apa yang yakin lawanna ni kana keraguan. Ya, tena sangka-sangka namangan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi batuanna, ya. Anjo tawang kanangi la ilaha illallah, yakin itu jinto mangan dari kalimat la ilaha illallah. Tena naragu. Ya, kamana ilmu ini angkanaya. Tena kuli ni somba pasangalin Allah Ta'ala. Tena kuli ni parua. Ya. La ilaha tena ila pasangalin annabaya pasangalin Allah Ta'ala yakin itu tena naragu ya keyakinan pasti ya nanne keyakinan iya pana kulle battu punna ya pangisinganna sempurna pangisinganna lengkap kemangir kana ya la ilaha illallah ya. Dan lelena apa batu ulama-ulama kaya miantu nakana karang Allah Subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Situ jinna kenanen nikane ya mu'min ya miantu niya katappa mangir karang Allah Subhanahu wa ta'ala niaka beriman mangir karang Allah Subhanahu wa ta'ala sagan rasulna utusanna thumma lam yartabu ngampatena naragu ya tena sangka-sangkana ilalan keimananna wajahadu bi amwalihim na berjihad sagang ia miantu ya hartana barang-baranna wa anfusihim sagan jiwana sagan batang kalinna fi sabilillah riarunganna karang Allah Subhanahu wa ta'ala jihad apakah jihad tojin ya si baje sagan to kafir ka areka jihad sagan marangannya ya kamenenuntu ka pangisengan antami jihad fi sabilillah ulaika humus shadiqun iya minne nikana tahu jujur ya nabatuan nanne summa lam yartabu iya miantu yakin si tujin na ngampatina naragu ya nalalan ri hadis ka nakana nabi ta sallallahu alaihi wasallam ya ilalan ri hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ya nakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Iya. Nakananya asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Siagaan nakki rasulna karang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tena na natumui, tena na berjumpa sagang karang Allah Subhanahu wa ta'ala ya mintum mutira menghadap mari Allah Ta'ala bihima sagangan ruwaya syahadat la ilaha illallah sagang syahadat Muhammad Rasulullah ghairu syakin tena naragu fihima ilalan riwayan syahadat illa dakhalal jannah pasangalina antama ri suruga ya pasangalina antama ri suruga syarat